Uyu munsi katuvuge ku ngabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubufatanye na FDLR n'ifungwa ry'imipaka. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara mu itangazamakuru avuga ibinyoma ku mubano wazambye hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uruhare afite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbanjije kuguha ikaze we tugiye kubana muri kino kiganiro. Iki kiganiro bacyita Sobanuzi by'isi. Ngiye wumva ndi Muvunyi. Kanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Ku itariki 10 Gicurasi 2026 mu kiganiro na Jeune Afrique cyasohotse, Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yahereye ku ifungwa ry'umupaka wa Gatumba na Vugizo y'u Burundi na Kongo ku ruhande rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Asobanura ko ryatewe n'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 basatiraga igihugu cyabo kandi ngo bakorana n'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye yagize ati, u Rwanda rufite imigambi mibi ku Burundi, mu gihe ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bari hafi y'umupaka wacu. Tubifata nk'ikibazo kandi tuba tugomba kuba maso, ariko turacyafite icyizere ko amasezerano y'amahoro ya Washington azatuma bashyirwaho igitutu. Perezida w'u Burundi yahereye aho ashinja u Rwanda gufasha Red Tabara, yise umutwe w'iterabwoba ugaba ibitero ku Burundi. Ibyo birego u Rwanda rwabiteye utwatsi inshuro nyinshi, rusobanura ko rudakorana n'uwo ari we wese ufite umugambi mubi wo kuri iki gihugu cy'abaturanyi. Hashingiwe ku masezerano u Burundi na Kongo bagiranye muri 2022 ndetse na 2023, u Burundi bwohereje ingabo zirenga 20,000 muri Kivu y'Amajyepfo, zigabanywa mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga ibice byinshi byo mu kibaya cya Ruzizi n'umujyi wa Uvira. Ndayishimiye avuga ko u Burundi bwohereje ingabo muri Kongo kugira ngo zifashe igihugu cy'abaturanyi kurwanya umwanzi wacyo, kandi ko ibyo byakozwe hashingiwe ku bwumvikane bw'akarere. Ahamya ko kazisabye gukorera muri Kivu y'Amajyepfo. Arongera ati, byumvikane ko tutari muri Kongo kugira ngo turinde u Burundi, ahubwo turi gufasha ingabo za RDC mu rugamba rwo kurwanya n'umwanzi wazo. Ati, ibikorwa byacu byashingiye ku mwanzuro w'akarere, duhabwa Kivu y'Amajyepfo nk'ahantu ho gukorera, ariko intambara yarakomeje. Bimwe mu bihugu by'akarere ntibyashoboye guhagarika imirwano. Yakomeje agira ati, Uganda n'u Burundi gusa nibyo byahagumye, buri gihugu gikorera mu gice cyacyo. Ati, uyu munsi ingabo zacu zigendera ku mabwiriza y'iza Kongo na FARDC niyo izohereza mu gice runaka. Ati, kandi twagiye gutanga ubufasha. Hagati ya 2022 na 2023 ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Kongo zirimo ibice bibiri, kimwe kiri mu bikorwa bishingiye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye, ikindi kiri mu bishingiye ku mwanzuro w'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba EAC wo kohereza ingabo zijya hagati y'impande zihanganye. Hanyuma ingabo zari mu bikorwa bishingiye ku masezerano y'ibihugu byombi zabanje gukorera muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu 2022, aho zafatanyije n'ingabo za Kongo kurwanya imitwe irimo Red Tabara, Forebu, FNL ndetse na Twirwaneho. Hanyuma iz'u Burundi zari mu butumwa bw'akarere zoherejwe muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu 2023. EAC ntiyari yarazihaye inshingano yo kurwana, keretse kujya hagati ya M23 na FARDC kugira ngo hataba imirwano, hanyuma impande zombi zishyamiranye zibone uko zijya mu biganiro by'amahoro. Bitandukanye n'umwanzuro wafashwe na EAC, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye ko ingabo z'u Burundi, iza Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo zari zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru zagaba ibitero kuri M23. Nubwo Kongo yashatse kubigenza gutyo, ubuyobozi bw'ubu butumwa bwitwaga EACRF bwarabyanze. U Burundi bwo gutangira kubogamira kuri FARDC n'imitwe ya Wazalendo. Mu mpera za 2023 EAC yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zari mu butumwa bwayo. Zose zirataha keretse iz'u Burundi zanze kuva muri Masisi, zisigara zikorana n'iza Kongo mu buryo nk'ubwo muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ingabo z'u Burundi zari muri EACRF zahindutse TAFOC. Kuva mu Gushyingo 2021
Uganda yari ifite ingabo zikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri zirwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu bikorwa byahawe izina Operation Shujaa. Izari mu butumwa bwa EAC zaratashye, hasigara iziri muri ibi bikorwa. Ubu ingabo z'u Burundi n'iza Uganda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munsi ntiziri mu butumwa buzahawe n'akarere, ahubwo zoherejwe hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye hagati y'igihugu n'ikindi. Zisabwa kugaba ibitero bitandukanye n'uko byari bimeze kuri EAC, kuko yo yasabaga izayo gukumira imirwano. Ku ikubitiro Ndayishimiye ntiyashakaga ko amahanga amenya ko u Burundi bugifite ingabo muri Masisi nyuma yaho izindi zari mu butumwa bwa EAC zitashye, kuko mu nama y'abakuru b'ibihugu bo muri uyu muryango ubwo yizezwaga gufashwa kubohoza izafashwe mpiri na M23 yarazihakanye. Ubundi Ndayishimiye abwira abanyamakuru ko abasirikare M23 ivuga ko yafashe mpiri ari abarwanyi ba Red Tabara, ko n'ikimenyimenyi nabo bavuga ikirundi, ariko byari ukwihunza ikibazo kuko bari bafite ibyangombwa bibaranga bahawe n'igisirikare cy'u Burundi. Katujye ku kibazo cy'ubufatanye na FDLR cyamubereye ihurizo. Umunyamakuru Romain Grace yibukije Ndayishimiye ko u Rwanda rushinja u Burundi gukorana n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, n'ubu ugifite umugambi wo guhungabanya umutekano warwo uturutse mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko yigeze kubwira Perezida Paul Kagame ko ingabo z'u Burundi zitazi aho abarwanyi ba FDLR baherereye, amusaba kumuha amakuru y'aho ibirindiro by'uyu mutwe biri kugira ngo abarundi bawugabeho ibitero. Ndayishimiye ati, naramubwiye nti niba ufite amakuru y'aho ibirindiro bya FDLR biherereye, nitutamutera nibwo wakwanzura ko tubafasha. Atariko nitubatera tuzaba tuberetse ko twiteguye kubasenya aho bari hose. Arongera ati, kugeza uyu munsi sindahabwa amakuru y'aho FDLR iherereye. Nyuma yo kwitarutsa ubufatanye, umunyamakuru yabajije Ndayishimiye ati, ni gute FARDC yakorana na FDLR ariko ingabo zanyu ntizikorane nayo kandi mukorana n'ingabo za Kongo? Ndayishimiye wemera ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR yasobanuye ko nubwo ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo ziyoborwa n'abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakazohereza aho bagomba gukorera, zitajya zivanga nabo. Ati, imitwe y'ingabo z'u Burundi ifite ibice ikoreramo, FARDC ikagira ibyayo. Ati, nakongeraho ko imitwe y'ingabo idashobora kwivanga kubera ko idahuje uburyo bwo kurwana urugamba. Ati, ikindi nabwiye Tshisekedi ko yakora uko ashoboye kugira ngo hatazamo urwikekwe. Perezida Ndayishimiye yakomeza agira ati, ko we na mugenzi we uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeranya ko FDLR igomba kurwanywa, ariko ngo igishobora kuba kigoye ari ubushobozi bwo kubikora. Ariyo mpamvu asaba ko buri gihugu cy'akarere cyarwanya umutwe ugihungabanyiriza umutekano. Yagize ati, twese harimo na Felix Tshisekedi wasanzeho iki kibazo ubwo yajyaga ku butegetsi, twemeranya ko kurwanya FDLR igishobora kuba kigoye cyane ari ukubona ubushobozi bwo kubikora. Ati, igitekerezo ntanga buri gihe nuko twakwemeranya u Rwanda, Kongo, u Burundi ndetse na Uganda tukarwanya iyi mitwe. Ati, ibyo nibyo byatuma u Rwanda rwizera ko rutazaterwa. Nubwo Perezida Ndayishimiye ahakana gukorana na FDLR, raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko kuva umubano w'u Burundi n'u Rwanda wongera kuzamba mu mpera y'2023 bwongeye gushyira imbaraga mu bufatanye n'abarurwanya. Iki kiganiro nahangaha tugisubikiye. Ntucikwe n'ibindi biganiro ugezweho n'uyu muyoboro wa YouTube. Ngiye wumva ndi Muvunyi. Mwakoze kutwumva.